nema ye wo ye ensada yeda se nenso wo hwe wo bedwam so braso se yetena se na yedi nkomo na matena se de na me kai wo se Franco Trading Enterprise ekura me mu abrane Franco se your phones, laptops, printers, Franco TV or the aba, Franco air conditioners or CCTV cameras or tombi, and quadra tablets or DD upgrade in our phones, ne more accessories, laptops, they be beer will pay piano, and Franco Trading Enterprise. Download the Franco app no at all phone. So will be on one name or mutoni nano or a brogue say, no choose none or more edding kita. DBS Industries Limited say was rather. A down was here, Brisel Boswa, one father the Papa Megusuma we are. What in chance in Papa Chriswa ma and 2x4 na de board house na twam enkan kabarinti ene wo mudi nkita ho ani mu ye ne concrete works nyina so wo mo age ho abodi a wo mo na ye ma na ye fefefe senate se mesrewo wo daache ensi achi ba na ho hia ene iwu didi eya atibisi wate na daache oku nkokora brem no mere wa bremu a wanya kakra na eja won so de abo ye furu no akohoma enye wo a wo ye obi adwuma nko a na wutu ye mesrewo ada wasesa wo ya nkura djuma mpa obetimi no ma ye hyehyeye na senate bebo no homode na bosumi bia beje kakra firi ho na okọ wa homegie mu a eja watumi anya kakra so na so wo de ato ye furu pan mu se nyuma koi ene kura mo ma tena se anopo ya mede nkomotwetwe bro na metena se dia na me kai wo se odifo nso aba odifo Charles so de wo ba na onum se give us wo ena wo fira wo ba ye nti memo odifo akwa aba na ye di nkomo odifo kwa aba Nasi. Me na my birthday. Oh. My birthday na all the other day. Me had much na. Oh wow, so we are 23rd. And I'm maybe 22nd. Wow. And I well back here nso ye 22nd. Wow. Me na be a birthday ne. Ne nka ne mampanyi Jerry John Rollins. And he did that call. Enti no happy birthday in advance. Thank you. And happy birthday to you as well. Thank you so much. And ye din komo. E dey na the free givers avre. Yo, me na meda say na machiaga na fo nyina. Na kamia say givers for there. Enamo ehwehwemu enam abefo so na ebrani don nyina na ye enti no eya ye ntina ye nto so ye ntina fa konsan ye nsan hye demre famu kamia se na otwetwe mu ene na otwemi enu ebe nyina no ye hyase ene ye tu ye ho ye yimiamia nsan disi honomo ewo eye esutobre mu bia ye dikan ye Kwame Nkrumah cycle ne etosumi enu eye Kaswa ne etosumi ensan eye Madina ene ye so ye kohwe sanya esutobre mu ono niama esifa eko na menim se bia o man mu ye ntontom wo ba bi dia mentumi enka enti me bisa si ye ntontom e wo ba bi eye mosquitoes emiamia me di kan bo so circle Kaswa ani Madina no meni aba enya se yese na mo no impenifo be ka se memese na memese no emiamia ye ko enyina no ene se ne hu ensem kan no etie no na se eya asefesem eya abojo sempa na no na ganafo eni enko ho ye ntine ne ye betwe ganafo adwen e de akoso se ensutobre no base na gates ahodro wo ye miamia ahodro eni ye dwa ahodro so ye nhia ahodro ne ye lorry stations ahodro nyina no eya na entontom e na age hode afa na ansa no bi benya etridi yare anase obi benya ne efe no eye malaria fever no na eye ntontom ene beka no na entontom no so ne mu ahodro mienu ye wo ne ba ene ye wo ne bema na ne ba ye frɛ no eye female anopheles no wono na se wo kawa wo jane ye frɛ no eye plasmodium parasite no edi gu widie no mu plasmodium parasite na se eye nia ekere se wontu ho na mo ayare no ubenya bi enti woka no oja eno ade gu widie no mu a se wontu ho ase ntem a won se na wo ho na ewowo na ni moja ni di afra na afa de edi afusan ewo ni pedua na afa de moja no ene ni nyina no edi afra mu a enti se wontu ho na mo se kima na se ekojaw ade atre afam kra na se wuti ye na se plasmodium parasite no eba widie no mu ana se ni moja ni di afra sei na ya etie ni wo ho no ma bo se obehya ase na obobo wa na wa enketenketini na mu abedu bi na afa de mu ayeden na omini mu nyina ya wo ya na afa de moja eni na mu a mesrew enu yense na ho edikan ne etoso mienu nso wo ho no ma bo se desuo mu anopa se ya de ahoden wo ho kama desuo mu pe won afa de awo efihifihi na tiesi so eni wo ho se apu ani se chechechecheche enu na ho
o de bia no ho na uti se onifa anya o ya obenkum de bia complain tipaye obi nso de mama so kakra bi etumi dwan saa so obi di hamage na wachi se ne nyina ye nsunsuanso etiri di hu nsunsuanso ni bia no etiri di mo a ye fe no plasmodium parasite no bi aba di pedwe no ese otumi tu ase ase tu no nso de eba akope eye hahama ani ndubina a ene Givers Herbal Center yakofa de aba enti unya Givers herbal mixture Givers herbal mixture eno na Ghana farmer na hotedin Givers a entontom da ho Givers a entontom da ho enti no ko herbal shop bi o mayim pharmaceutical shop and have a licensed chemical shop bi a o de ka so pe Givers herbal mixture and say Givers a entontom da ho unya eno na betumi abo ma etri di na hawo no wetumi etu ase enanso de onum se amanfo soro ahemache na eko ehia hodo nyina mu ubie gate na ase ntontom no se hono mu dai o se omu wa wo de ekura no a wa really glass na si no se wo ye mistake bie ne 1 minute na binya kwa akohyem eno no di agora nansa wuti ase reka no wo na ho saa ye nansa su de o makakra ka etem se ye ntontom o mai mu asa omanya aduane bi omu di omu hyehye ye totwe kama ye mu jana num no num ye na entom omu ma ye yare no num so mu ye kese ofa ho e di ayeye enu ntini ye mpese ebesi enti esutobre mu de maintenance nka so yare ne nchewansa hunsunsanso ne se yare na plasmodium parasite na se infection na ba mu ansa wetumi akopedo debi na se ye kan de say no se won hye wo dem 24/7 na so ahomache ko adwuma ana asa wo pon anadwo ba fie nko ade ya ntontom de bi akawo o eno de eti ntwen ma ne nka won to Givers Herbal mixture ni bi tu mpati wo sra no pa no watwa bi awia no watwa bi adwuma no watwa bi na wo just wo ayese wa hye shengard yade ne kura adwuma ba ho asie okay enti man twema yare no enga enti no fi ebusuani nyina no mo fra mo di mfinhye dumienu ko wo mu nyina mo tumi eno bi enti obi anko pe bi na bomoden enti ebi wo ka mu ebi defie ebi wadwum bag a de nam so no ebrene na num se wa no de no na num na ebrene edo nyina no enti Ghana fo yesre okọ yare sabia hodo a eno ne yare dodo na amanfo de ko eno ne yempese ebesi obo se yire so na fe de adane na akwakofa yare foforo e de aba na fe de eka buburo eduru ame no kenso endu 20 Ghana cedi oh Givers Herbal mixture herbal shop bi eben wo no gbowura ho abenya bi ato endu oh wow ente ma 20 Ghana wuko yakoto eduru ame apomudin na ko hospital folder kura be yi ko se brosa emu card ahodo enti bomodin na ko pe Givers Herbal mixture na no me de me ka se be wie no ensuo to bre mu so de won se Ghana for ensuo to ye so weda ne de ho aba oh yeah weda na aba weda ne aba eno na ye a weda mi nim se ne ye ba ene e ban so mi nim se ne ye ensuo na ye den a weda ne de ne ho banti no na wo ye oba na ye bema eye den ahode wo ho empem agudie betumi akoso enti se wo kanchima wakodonkua ho kafo ebre ne do nyina ensuo toyi na oso ene muame hye okukumu ene muame na ta ye ni se ya na bia o mema asem so wo fam a mesrew mentina se ema esutobre ni awobre mu no ho kafo enkonkofa wachi wo ze na no na me ni udi nkomo bi se ene ema yo no dodo na omudi papa mpenifo na chi no ebi wo ha enye sika enye japade bia papa no se bi ni mpam agudie ekonkan enje se ni abranje huntumi nye na akokora betumi ayede a ene so beja ho ene ho podo benya ndobodobo onye sika na wo se nya aye mpaso ede ka ho enti wo ya bema na omno ye wo mpamu ana se wo bema ye wo mpamu wo fam a mesrew ye die dro na ba onim se na se wo mfoni bi na mkrom se okofa edro bi se opese ne bema na ye kase mesrew nye no na hia ekwo wie kire wo za afede no mo na wa kodi ni hodem yes enti mesrew pe empenifo se didi da wo eye se didi preko pe edro a obanya wo no a enya afe na ne kase ne tin dabidabide ebema obema no etumi akonkan umpemu agudie ebefa ne tuma pefa eno na ye Givers co capsules uwi ana wenya P capsules na aka ho obi bebi sasa de ntina esa unum co capsules ene P capsules na aka ho ye hwehwemu aya ye ne kiremu se koko ene amama ye unipeduanum atumi di mmeroyo ebe obema mu enti unum co capsules no edi tu koko ne amama ya se no na afa de P capsules no so eboa ma untine no mu no eye mu adwuma
se na betumi aba ma mogya no edi afurusa no onim se mpem agude betumi akonkan e mogya afurusa ne na eboa ema na etumi konkan enti unya givers co capsules eni ni pii na wewie Ghana fonso twa ne short givers pico nyese givers p capsules eno ye fa bom eno so be fa bom enti fa co capsules na afa p capsules no so no etumi dia fa he ni benya bi ato herbal shops ahodo nyina pharmaceutical shop and have a licensed chemical shop be etwe shop man mu obenye bi ato e bia opebi na na so akoto bi na ope mu nchire mu ope kwa betumi afa so anoma numbers ne 0501 55 68 28 0501 55 68 28 now the Givers Herbal Center entumi ni nkomo me sorry so de magina Givers ebusuani nyina na mu ene ye nkofa ba ne ye na no for Ora Dr. Solomon Kwabi ne ya ma awodapa okedi ampa basa ya Adom awoto so bo ewia no onto nshira mpa fa go so oyi ya so tenta man ka ya mfa ya sampa ya ma me da wase me ni de ogoti bia ya busia na se odifo Charles no free Givers akache na eba enti